okurigirira abashubuzi bo mu kataraka borekera butashemerwa ahabwemberambi heza kataraka ahabwibura lya bakastoma bari kugira ngo umwanya mubi ogwa kataraka karimu nico kibaretira butashubura kurungi kandi nangwa kiretire n'abandi bantu batoroka mu kataraka darayite nyimoku urode yinyije kakure nenda kubomoka no kubomoka n'abakansa tukabagambira bukiri kwato twabereka gambira zakatare nangwa kakagenze kugenda nore twashakara amabata masiko nore atira amabata masiko kunke medari nyingi yone kabomoka n'amajugu nore veranda zona zikawaza zikashikura zaho turiya hatugumisiriza konke bintu twambuhire abo kubano iho mukasheshe ostamia renga nangore mwana oguza nakajigo kama bifita kashiringi bashaba government okubirukangirira nangwa no kubayamba ebyombeke ebi bitakabahirimire ente yitu yarwanyisirize nungi mazima ngo tuombesera katari akuba tinjara capacity bagine bokombeka katari ubundi butari babwombekire ngo bwakabare ubwambarara kandi twina masiko kwa barimo batorganiza baza tuombekera njini tutwirira hehe na meyi ni mbani mangu to turi na meyi tukabara bakasito mena hati bo mu katare tukore ngo oringo mucurwa uruguru hakutingira kutingira ukakutingira hariho ngo tuyone rukwereka ngo bamwe mu bari gushaka mu kataraka borekera kushasha ahabwemberambi heya kataraka nangwa bari kugira ngo katere kishani kibi district ya Ntungamo kureba uyu mwabya ya risk yo kugira ngo eshaha yo n'ubushobozi bwo gukoreramo nanga atari umushobozi weka na customer wijamo eshaha yo na mukamugwera iwazo mu ndo kare ibisigo kubiri waza higuro kare amabato gari nanga utwine buna side z'uru kutonya kandi akataraka karumba mama bitu karumuba abanyinitwe biba ishitwe no rukakoramo mbwe twino busasi bw'inyoka katore Michael nintekateka ngo ntunga mutkabiye twarindira ariyeje nambwe ruwareba kataraka akantungamo bika reflecting directly entunguka ya municipality kweli hariho kintu cyona ikigomo mu katare ikitari koreka municipality neshoki wayijomu no describing a municipality mara ari hamwe na bus park na taxi park n'ibintu biri kusinga yo kugenerating abo revenue o municipality nkeje ya Ntungamo kuko waza kushanga nka municipality yonyine esente zeri kwiho mu burizo bazo mushoro itakubasa kubwitamo na shiringi igana na shiringi 10 nangwa na kasasiro bari kurundana abashubuzi bagesha shurira amiza ke bari kweresa abashubuzi bagesha shurira Orumeya wetawuni Kafule ka Jacob Jack Jakes ahamza ku government inentekateka yo kombeka kataraka no bucirabe kiringu President Museveni akaraganisa kombeka umwaka gw'ebya sente 2026 nangwa chirungi president waheze kutahira kunuya aturaganisi apa minister wa local government wakatuchira mu file zona wakasijeza zakatare kitu ako ziri owa president takasaya katakasayiningire ngo mu speech y'abana ya tujangu na kamanya akatare kitu ya meza ya kusigning then this coming financial year 2026-2027 akatare kajagata ubwa hata bashubuzi nangwa n'abarukosa kataraka berarikirira habwemberambi heza kataraka karumu mu byombeko ahamwe no kubura kwa bakastoma ahabwendebe kambi eyo mwanya ho kubaru kushoboramo unga mutinde kizinja jamani mu mu kasasire mu zigari ya hamu yangu agatari tine kugona tine gewa basikari yo kuturinda ibintu nibabyiba every no kunigitiro n'umushana tugiye tubangiye makuraga gasha kwa Samuel Ahomuza ahabwa Tayari West.